نداء الإسلام. لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan hakama Islam, alhamdulillah, tukbal na to yung pagsukur po Allah subhanahu wa ta'ala, wasdain hapamudji, iwan sa sanglitan kaniya, amin siya raim mapatot sanglitun, iwan pudjihun. Magsyukur kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, jari nesab kita niudihilan waktu, supaya makapagsaw-saw kita niusin nikmat din kaniya. Amo na in nikmat, lutuan ang dahon na to pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in pagpangadji sing kita dahin ha Quran mahamulya, kumawa kita pangadjian na supaya amuin makaingat kita magayad sin kakahinang sing kita, amuin di kita makarugtol doon ha amuin di karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta amin mabatok nga tuing kakuyakan niya. Manjari ini katantan, buramurahan, yan kamu timutundan kamu, hatiranan, iwan na si mga yari malop kako hawaktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sarta damikyan si mga sila daing haula malayo, hauno-hauno na ingkiabutangan pakanya murah-murahan papagbarakatun kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala yung waktu na to ini. Sarta magdihil siya kato tanyo amuin taufiq lang si bahasa Arab, amuin kumugdan in maksud na to pakatan piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, lumatun kita niyo papangadjian bago, amo na in pagtawakon lang niya suratul Qalam, aw ni sa magtawag pagtawakon lang niya suratu Nun. In mga ini lang ta sura Nun, biyata doon hay nikato si mga sila amin mananafsir, damikyan lang niya in sura Al-Qalam atau sura Nun, daing siya ha mga sura ni maog doon ha Makkah Al-Mukarramah, na ingkatan sura damikyan ni mga ayat ni maog doon ha Makkah Al-Mukarramah, waktu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon halon sin hangpo tagto tahon, in katan doon haon kamawmuhan pagbisarahan amo na in usulan sin pagtawakon ha bahasa Arab lang ni akidah, iban pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, na in sura inilaw niya aun doon hay ni makawa na to pangadjian siyabot sin sila kaisa pangadjian amuin lang niya piyag sibuan sin bakkas jimatu antara sin mga sila nagkupor doon halaw man sin Makkah Al-Mukarramah, iban sin ini aun nakauna rin kanila tungod paparkala sin amuin pagkupor pa Allah subhanahu wa ta'ala,
na doon hayan damikyan masabot day sab doon hay nin tungod paparkala sin amoyin kabinsanaan doon haadlaw gana-gana bang siya rumatong amoyin unoin batukon sin tiap-tiap do tumpukan ini amo na yung tumpukan sin mga sila nagmalila matan pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sila amoyin ini nagmasyat patuhan na to Rabbul Alamin. Na damikyan amin siyabot doon haon in kisa simpagyanon lang niya Ashabul Jannah. Pagyanon doon na hini Ashabul Jannah amin mga tao nagtatanom-tanom sin mga ini indigenous na panghiyanom amoy in kakunahan lang ta ha kabuhianan sin kita manusia. Manjari niya lang ta, doon hay ni, tiyag naan in surah, basaw na to, dahil ha panagnaan sin ayat. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa 'alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yagnanin ayat dain ha huruf pagtawakon si mga sila mananafsir min al-huruf al-muqatta'a. Amin huruf lang niya ini butas-butas bihan. At niya huruf bugto-bugto biya na si mga ini Suratul Baqarah timagna ha amin alif lam mim. Damikyan ha mga kaiwanan surah Alif Lam Mim Sad Alif Lam Ra Taha Yasin Sad iban na singkaywanan surah mataod timagna dahing hamin huruf pagyanon al-muqatta'ah in mga huruf ini wayroon makaingat kaniya si maksud amurain Tuhan na to Rabbul Alamin amot timbayta si mga mananafsir bang aun doonhan na may talong niya ing kamaksuran hay ni nahambok na yan kaputingan sabab na wayroon tiapsiran si mga mananafsir in tungod pa parkala amin mga huruf beta doon hay ni amunain huruf laung ta amoy in ini dain ha amuin laung ta siyukat sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga bangsa Quraish hawak tupyang himuting nilain panawag-tawag simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala amin siyukat kanila sin Tuhan Rabbul Alamin bang nila may inipiamuting inyaon katantan biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam napapalawakon sila papahinangon sila biya sinamin Quran biya sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang sila rin makakaos murol biya sinamiin ni maog pa Rasul sallallahu alaihi wasallam na misan da kuman hambuk ayat ataw bang nilari kakausan misan da kuman hambuk huruf biya na sin huruf noon yaon na inyan katan wayroon jimatu kanila sabab na in sila amuyin mga sila ng himuting yaon na wayroon da isabya mga gaos nila bihan magpaon sin amuyin ini biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta doon haon lang niya wal qalami wa ma yasturun. Siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala papagnanan lang niya kalam. Al qalam amunain panagnaan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin ubos niya piya panjari ang panyaiyan lang niya sulatan uktub laung sin kalam unuin hisulat ko
Long sin ini Allah subhanahu wa ta'ala sulatan ingkatan amoy napaon. Yan. Dahing hapanagnaan, amo na yung siulat, amo na yung jimato, halaw man sing gumiini katan, tan jimadyato ini, sampay maabot malunin gumi, masi-masiin niya on magsusulat, sin katan piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang uno, in jimato hatiap-tiap piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na damikyan, iyan ang mga malaikat daysab diarak sin Allah subhanahu wa ta'ala magsulat singkatan kignot kahibal sin ini manusia iban sinjin halaw man sin gumi ini damikyan tumubtub doon ha waktu bang intiap-tiap-tiapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala magbutas na injasad niya iban sin nyawalihan niya amoy sabyad ting katubtuan sin amoy in pagsulat nila. Nalong si mga sila magtatapsir, beta doon haon, al-kalam wa ma yasturun. Impagyanon kalam long niya, amoy ini pakayan hipagsulat. Hati niya amoy hipagdurukot sin uno-uno na. Sampay beta doon haon long niya, uno-uno na rin hamanga, amin kakunahan mo hisulat, doon haon, na in magsulat kani amo ning pagyanon kalam bang biasing kato long niya ballpen atawa pensil atawa unha bihaon jaman bihanin amo na in uno-uno na hisulat sa reo-reo mapatot hisulat na hasupayari kalupahan amo na long niya in kalam iban wa ma yasturun amo na in siulat yaon at in pagyanon siulat doon amo na mistalan sin amin siulat yaon. Besing Quran mahamul niya, kakitaan mo, in tiap-tiap, hang kagikap niya, hang po taglima in mistalan niya, bang mo itungon. Dahil hataasan pababaan, tiap-tiap ang kagikap, palom sing Quran niya on. Amo yan. Na amo yadto in pagyanon doon. Ubos in ini, siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, siyara in tagakapatot, magsapa pa amoy in piyapanjari niya. Ampeng kita manusia, na wayrong kapatot ta, ini sumapa harap pa piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala wat malaingkan subay hadya harap pa Tuhan Rabbul Alamin impagsapasin ipon biasin imian wallahi tallahi billahi yan wayroon na mapuas din doon ha na laong niya doon haon ini hambuok din ha mga ini pamuas sin Allah subhanahu wa ta'ala amin pagtuna sin mga Quraysh ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin amoy in pagdaak kaniya Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta sin mga kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na ni maugmon pianaog sin Allah ta'ala maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na in Quran mahamul liya long taron ha Makkah halom sin ini hangpo tag 2 tahon dito ha Madina halom sin hangpo tahon natin ya kauhan tag 2 tahon in lugay ni maug in Quran mahamulya dain ha langit dunya maripa gumi beta doon hasbal waqa'i wal hawadis sa atin ya piatop sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ununo na pakarajaan jumato iwan sin ununo na jimato doon piatop sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpanaog sin Quran mahamulya na doon ha inilang niya ini sa kaulaw-la, biyayta doon sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkatan panghimuting si mga Quraysh kaniya yaon, na bukon bunal, sarta impang laki-laki kaniya yaon, di dayaw makahalin kaniya, impang gura-gura kaniya, di dayaw makahalin kaniya, sabab inya bukon da bunal katantan, sampai intuna kaniya, tiyuna siya lang niya, narupang nain i Muhammad, inhi Muhammad long niya na magsisihir inhi Muhammad long niya hambok siya ring mga syair hati ni mga bangkato di hawla tay ni magdaraman bihan na inyaon katantan biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan long niya di manjari matawag dupang intao amin dihiran sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat unindihil sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaisa niya roon haon nikmat amoy in dia aksya sin Tuhan Rabbul Alamin.
Di na Allah Ta'ala magpi dara akon biha namin dupang. Kaya kangog. Di. Sa ingkabunalan niya, amin nanunakan niya, yadto inamin, tao pag yanun dupang, kulang inakal, di makatay masing kasabunalan, ding Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nariyan yan. Na doon lang sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Into na kay mo ba't inikaw na rupang, bihan, na di kaw tupon bihan mahinang dupang bangsaw pama iyan kay ming katan nikmat. Karuan niya nikmat amunain pangaddatan sa rayaw-rayaw dihil sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam amin nakawidda ding hakatan hangkan na siya dia aksin Allah Subhanahu Wa Ta'ala magsampurna kaniya. But bihita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. In ako, dia aksin Allah Subhanahu Wa Ta'ala magsampurna sin sa rew-rew pangaddatan. Hati niya doon, haway pa siya naraak, in siya asal marayaw in pangaddatan niya. Kaiibukan, in tanda niya, na amuin ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam launta amuin nahinang bihan, pilihan dahil hawak tupasin, kabata-bata niya sampai siya nasubol sampai siya amo na india akna sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala laung sin magbibisara siya impa mumukuhan addat doon in amin dayaw niya bihan sabab muna in siya masawas adyan ay muka niya ring ha ini tiap-tiap adlaw yan bihan wayron kakitaan sin tawang bukon sawa ay muka ring ha Rasul sallallahu alaihi wasallam pag ubos in siya bang aon duma magbisara kaniya bukon siya amuin uno yaon, dungugon niya. Ano po niya marayaw? Bihan in Rasul sallallahu alaihi wasallam. At iniyaway roon amimbiya mga inimasagda kaniya sin mano siya pagkahiniya. Nariayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magpadyukop siya sin pangaddatan sa rayaw-rayaw. Unoin makadyukop sin pangaddatan sa rayaw-rayaw, amo na yung Quran mahamulya. Ba't bangkaw naka ini nahinang pangaddatan ng Quran mahamulya, na ikaw na yung manusia, makaiyan kita tubos. Bihan, but in Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya ita sinasawa niya, biya nga subusin mga kasahabatan, mang biya din pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in agisin Aisha, anak sin Abu Bakar As-Siddiq, radiyallahu an, khuluquhu al-Quran. Hati niya, in pangaddatan, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, timarrang deng hawak to sin karaak kaniya, imumul siya kapatan tahun sampai naabot siya na maid deng hadunya wayroon na nakaig deng halawman sing Quran in pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuan impagyanon naman jari bang kita mabaya sinamin dumayaw isang pangaddatan ta subay kita ruunhan kumawa ini laungta pangikot ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na yung pangaddatan piyang daakan kaniya sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala amo na yung Quran mahamulya. Na doon na yan, biyayta doon sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala in mga kimuntara ha Rasul sallallahu alaihi wasallam na niyapihan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala in mga tuna nila. In katan sinamuin panggura-gura nila in hangkad nakakitaan mo in Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya mag-inu-inu si mga kataan. Mahita. Sabab na, sambil siya nagbaita. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in umabjan lang ni hatao rupang, labin karupangan. At inawayron akal sin tao umabjan na tao rupang. Bihan niya. Nang kanamisan uno in pagngan kaniya, narang bukunda bunal. May takoy sabdukalan. Bihan niya. Aun yan, nganan kau simbukon ngan mo. Naon kay banan dukalan bihan, may tak kau dukalan. Hati nebang kau diukalan, kaya bunalan kau. Nawang kau lada kaya bunalan, may tak kau ini dumukal isab. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon bihan. Na yung mga yan katantan, biya na si mga magguwa bihaon inda jinis na halaw man sin dunya ini, panggura-gura ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita isa ba hindi na maka-unini? Amo hindi na kita bihan tumuna isab. Sumambag sing katantan, parkala harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di nato kagunahan. Sababi nga to katantan, Allahu Ta'ala ra in nagjajaga singkatan amuin
unuin parkala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil hakabuhi niya sampai pakamatay niya. Alam na parihara sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan. Iba ning kita rin kita makakuan. Gaman malupas pa in waktu tarunan. Mahinang papalsababan ini makakaakaw, makaipat kaw sinamin akal mangi bihan si mga tao amin nang gura-gura Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan yan in kasabunalan niya. Na, doon hayaon, ubos lang niya siyabot doon haon, sin pamuas sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatuna sin mga sila, nagkukupor pa Allah subhanahu wa ta'ala, giyanapan doonin ayat lang niya, ayat hikatu, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Haadlaw akhirat, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyata sin Tuhan na to Rabbul Alamin, in tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya inyan sa lago-lago tutungbasan na wayroon baka pagmungkir kaniya atungod sin parkala tutungbasan na Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab in tutungbasan kaniya laung niya ghaira mamnun. Hati sin pag-ianon ghaira mamnun, ghaira maktu, way bugto niya. Wayron bugto niya. Hati niya di magkatimba-timba. Bal huwa daimun mustamirrun. Inyan lang niya, doon hayan, amuyin, yaon di maghundong, di maghugna, sarta wayron bugto niya. Na inyan biyayta doon haon, sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatungod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin intutong basan kaniya, wayron bugto, giyana panin ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Inyaon katan pagpakusog sin into na kaniya bukon bunal sabab yaon kaniya en sarayo-rayo pangaddatan biya din ini tukuron mo in tao dupang kangog sinyaon kaniya en sarayo-rayo pangaddatan. Bihan yan. Na amo yan to ini pagnapisin Allah subhanahu wa ta'ala hakahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab ding ha mga pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran kaniya suratul Arab hanggatos kasiyaman tagsiyam parman sin Allah subhanahu wa ta'ala khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kita kaw pangaddatan sa ini panghindu Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kita makakawahay ni bang aun sumuok kay mo, manggura-gura kay mo, atawa mangjuri kay mo, yari biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laung niya, subay kaw pati maapun. Kudil apwa, paunahain ka maapan mo, ha mga tao. Amin manggura-gura kay mo. Wa'mur bil urf, ini kaw, mangdaak kaw, bukundain kay mo, ini pangdaak mo rin hapikilan mo yung aktal mo. Subay siya rin hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mangunim marayaw. Bihad to sadya. Wa'arid anil jahilin. Sarta, butas kaw. Ukat kaw rin ang mga tao jahil. Sababin tao jahil, di makatayma sin ini kasabunnalan. Sabab na in tao jahil, di sila makabatok pa aming kasabunnalan. Ba't jahil sila? Bihan yan. Na, amoy ning panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga yan katan, iyaon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam in sifat sarayaw-rayaw biyayta sintuhan na to Rabbul Alamin sarta in siya laung niya pabima rahmatin minallahi lintalahum daing ha amin ini rahmat daing ha Allah subhanahu wa ta'ala subay siya amin mauno yaon ini bukon ba maastol marwal subay ingkatan inapasun niya pakatan karayawan angkan na sambil biyayta hadis katutan niyo laung niya ittaqullaha haythu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Doon kau tumutog kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangaon mangjuri kayo mo subay makaunain buka mo patuhan dahil sinamin pikilan mo panaugon mo dahil kayo mo bihan. Paharapon pa mga tao ng juri kayo mo ri. Subay paunahon mo yung kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Sarta bukon na amin kabuka paunahon mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong niya.
Haun-haun nakaw nakabutang, laong niya, inkatan mangi, hipaglanggal mo haraan, haun-haun nakaw, tabo ni Simarayaw. Kaunan mo Simarayaw. Na, intao misan yan, unuin hinang niya, mangi, bang mo giantian ka na Simarayaw, na lumuman saan lumukay. Bihan, labi-labi na bang mga tao, amin lang nagdarasin bangsa niya bihan. Bahasain siya yung tao marayaw. Ipakita mo indayaw ring Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyan, ini kalabihan inamin dayaw niya. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala, nakalanduin dayaw niya. Nakalanduin ulong niya, haipon niya, tanda niya, in Muslim man kafir, piya pagsibo niya sin nikmat katana law man sing gumiini. Amo rin nakabidda doonhan, amuin, pag-akama, patuhan Rabbul Alamin. Bihan yan, inamuin, piagbiddaan niya. Sabab yun, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan, pag iyanun lang niya, akhlak, makarimil akhlak. Amunain, lang ta, sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw, adlat, palangay. In Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya, dahil nga mga biyeta si mga sila mananapsir, bangaon dahil nga mga kakunahan kanya sin mga iban-iban niya, bihan at awalon ng panon niya, na in Rasul sallallahu alaihi wasallam yaon doon, di siya mi, jumaka siya bang unuhin ni katabang niya, unuhin hikarayaw roon ha, maksud biya mga piag-unuhan kanya, piag ini, ano ba ini, langsin, bisara, piag-imbaitan kaniya, butang tanabihan. At tawain siya lang ta, pialamod simpakaradyaan yaon. Sampay maubusin waktu yaonin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukun siya amin mamuta si saroon doon. Lumag sindan amin hikarayaw. Nahasabab yadto, in pakaradyaan, bangaon doon pakaradyaan, labi-labi na sila. Iban si mga kasahabatan niya, di in Rasul sallallahu alaihi wasallam amin magtudlo sadya. Mangayo siya pikilan ng kamatauran. Biha. Labi-labi na bang parkala amin bukon siya biyak sa mga hinang yaon. Kita mo misanin ini pag buno ha ini khandak launta. Amoy in simud madtuin Quraish biyang ganta gumubat na isa pa Rasul sallallahu alaihi wasallam ano yung pagtawakulong niya ini Ghazatul Khandak. Amoy in pagbuno ha amin nagkali sila bihan, kialian nila. Na inyaon, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, di managuno. Isun-isun na mga ini kasahabatan niya. Sababin niya, ito piyang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung pangadatan nito. Washawirhum fil amr. Dahakaw mag-isun-isun na mga iban-iban mo. Bihan. Bukon kaw amin magtudlo na hadya. Sa dumakaw isun, mga undoon din ang mga di mo kaingatan ninang. Napag doon man, long sin Salman al-Farisi, pangbiyak kato Salman al-Farisi, kuandeng hawla Persia, amo na yung Iranian bihaon. Nalong niya, ya Rasulallah, bang biyak sin dito hakamo, bang ganta dihi ka ini gagalong tain namin taod ta, at tinari kita makaato kanila, impaghinangon long niya sin dito, magkali sila. Amin sa kira-kira, di abutan laksuhon sin kura maripahan sipak. Magkali. Namating karaak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang ngayon naon ho. Magunong kita niyo, magkali kita niyo. Nabuko din Rasul sallallahu alaihi wasallam hawakto sila nagkali yaon nagtudlo na sadya ikaw roon. Lima lamod siya nagkali. Bihan yan. Amatuin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon na lang ta mga jaman na to. Bihaon. Nabang ini di mga guro long teban mo rin. Na yan magtingol, katuan na lumamod. Nariin siya lumamod siya. Bihan yan. Sabab nari siya mabaya, amuyin, mauno siya ha, amalhinang ito. Amin, kana naman, ipananaman niya sa malugi, bihan. May ta sila din naghinangin siya way. Nabihad to yan, inamuin, pang hindo sinaka makato taniyo, mga katawtay manghuran. Haka may Islam. Mataod pa inda jinis bang taurulon ingkis sa Rasul sallallahu alaihi wasallam katantan makaibog.
wayron malupas bang muyaon urulon katantan. Manjarigyan na panin ayat hikalima. Fasatubsiru wa yubsirun. Biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, hindi majato kay mo halaw man sin ini kakampungan mo yan, doon hamak kayan, na kakitaan mo raha susungon bang unoy jumato. Bang unoy jumato. Bihan. Long niya. Wayubsirun, ibang kakitaan nila rabang sila dumatong na inadlaw akhirat. Bang uno isabin datunganan nila, amin hinang nila kay mo yan. Impang juri nila, impang himuting nila, ingkatan na. Impang gura-gura nila. Inyan katantan na inyan magbing tao naghinang. Uno-uno hinangon mo, wayron do sa sintaw hinang mo, magbing kay mo hinang mo yan to. Ampay tao be ana sinagi hinang mangi, kaya ingatan niya mangi. Kaya ingatan niya mangi. Bang hibalik ka niya, hawak to sing kabuhi niya, di siya makatayma. Bihan yan. Wayron sa namin tao maghinang mangi, imbukon kaya ingatan niya hinang yon mangi. Sa babintanda niya, bang hibalik ka niya, di siya makatayma. Nabiyan. Besin tao mamuno. May tama kuyagin tao bunoon siya. Di siya. Besin tao manakaw. Di siya mabaya siya takawan. Yan. Kataan sindusa. Amin langgal sarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang hibalik patao himinang ito. Di siya makatayma. Namo yan. Natanda sin inyan matarang. Ingkataan dosa. Matarang. Inyan hatao naghinang kaniya. Hangkan na hadlaw akhirat, dito siya makananam sin pagsusun, amoy inwayroon nabalikan niya. Biyay doon haon, ya Muhammad, nakakitaan mo rayan. Bang unuin jumato kay mo, diha doon niya sampay paadlaw akhirat. Damikyan yung mga yan, amin simusulang yan, bihad to rakatan. Biayikumul maftun. Biyay doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayat hikaunum, biyatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala roon ini Rasul sallallahu alaihi wasallam amin nakabidda ding hakatan ini piapanjari hawak to hajaman niya doon hayaon amin katan sinpit na hinang sin mga silayaon mga amin majori kaniya maastul kaniya para halim mga silayaon kampung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. But wayroon liuran sin Arab imbukon aon parsugpatan para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata, nasa amuad tuin hinang nila na biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala ron haon sin wayroon malipas deng hakakainang sin mga mano si ayon buat malangkang kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala pun naltuod, intuhan mo, Rabbul Alamin, labi impangingat niya ha mga sila na ini nalalaong deng ha dan sin Allah subhanahu wa ta'ala hati nireng ha aga masintuhan Rabbul Alamin, iban labi impangingat niya ha mga sila amuin halawong hidayat sin ini Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katan biya sa patun pag ini kuan ha mga uno ini, ha mga sila nagkukupur. Biya sa pantun, amoy indihilan sila, di pahadun niya, kaluraman in sila makatawat, sin dumatong kanila in kasigpitan, haadlaw kana, kalubang sila makatawat naon palang ta, biya mga waktu nila, doon handirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, but in Tuhan na to Rabbul Alamin, masi timatakad haipon misan dabi di taud sindo sa nahinang apabila nagbing harap kaniya puason sin Allah subhanahu wa ta'ala in amin pardusahan nila. Kita kaw si mga sila amin wayroon long tanakabati in maas nila sambil naray mga kaanakan nila pa kaliruan hati naway nakatayma sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos doon hayaon pag-abot sa mga anak na nakahati sila sin agama sa bunala mo na agama Islam, simod sila pa agama Islam, doon hayan in sila
bisan da unuin maksiat hawakto nila na hinang nila yadto habihad to wayron pangirab nila simpagyanon kasabunnalan day nga to ang Rabbul Alamin hatat kalain sila simud na paaka masin Allah subhanahu wa ta'ala puason sin Tuhan Rabbul Alamin ning kitan hinang nila kasaan yadto bihan yan inulong sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya bihan na amo say mahunit magpaka balik bihan aming mga tao nagdaraawa Muslim sa di sa maghihinang sin yang daakan bihan impanganal niya inyaon katanta namin kabtangan niya yaon katanlong niya na ni Muslim biya mamarahin had tumisan way ibadat na inja to rin manjari suway raon pagtuyuan mo in ibadat hasupaya maluhay kayo mo sumungod in ini rida sin Allah subhanahu wa ta'ala manjari sumuno ayat parman sin Allah subhanahu wa ta'ala fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dhalika zanim am kana dha mali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal khurtum ayat hikawalu yata sin Allah subhanahu wa ta'ala fala tuti'il mukadzibin ya Muhammad laun sin Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw kau kumahagad ha mga sila tauputingan ayaw ko kumahakad ang mga sila tauputingan alladhina kadzabuk amin nang himuting kay mo iban amin mga sila nagmatuwa sa kasabunnalan mga sila yan bukon sila mapatut kahagaron in kakahinang nila laong niya fa innahum laysu ahlan li an yuta'u di sila mapatut pagtaatan atawa kahagaron in pikilan nila li'annahum la ya'muruna illa bima yuwafiqu ahwa'ahum sabab in mga tao putingan di sila magdaak bang bukunda amoy nagaakadiban sin akkaliban pikilan nila amoy miya makadaakal iban sin pikilan nila kita kung pagyanon putingan doon na hindi amin mga tao putingan paaka ma Islam amo na in mga tao amoy in laungta in kataan sin kakahinang nila laway reng hapikila ni banakal nila bukon ha aturan sara bukon biya sin Muslim amoy nagmalilla matan pa Allah subhanahu wa ta'ala na in sila iniagad nila sara sin Allah subhanahu wa ta'ala hihalian nila in kataan kignot kahiwal nila habang man di makasulang patuhan Rabbul Alamin sabab mabuka sila ri matay mainamal nila mabuka sila inamal nila nakaunayon kahilangan pa sabab bang ka makahinang dosa kahilangan tanto inamin hinang bihan na sabab long sin Allah subhanahu wa ta'ala ron hayni ang kan kita beitaan di kita papagtaaton pakahakaron ng mga tao putingan wahum la yuriduna illa al-batil sabab wayron kabayaan nila ning sing kabatilan kabatalan amo na insulang katan paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala na amo yadto na biya kita simbiyaitaan insipat si mga tao putingan amo na yung mga ini yari so ini dumatong daha susungon ding mga ayatin na biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala sumuno ayat waddu law tudhinu payudhinun laong niya yung mga musyrikon amin mga nagsisirik at initaumak ka doonhan na ini suway magad sadya hauno niya. Hauno amin himumungan nila, iban sinhinang nila. Bihan. Uno in kabayaan nila. Di sila kumahagad sa kaino in Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy in inihiminang sing kabayaan nila.
Sabab mayta, siukat si mga inikapir Quraish doon hawakto, sampai imian sila, ya Muhammad, bangkaw mabaya, siin ini, kumahakad kami ha amin daakan sintuhan mo, naakadisab kau kamo. Lamod kau kamo, bangaw hinangon na mo, sin maguno. Sinamuin magini sumba simbarhala na mo. Naubos isab, ha waktu isab kay mo bihan, maka disabay kami kay mo. Bihan yan. Na, kita kau yan. Namiin mga ini, on sin magjaturi ka to. Bangaw hinang si mga sila amin nalalawng yan, makada isab. Bihan. Na si mga sila, turi makad bang maabutin uno. Amuin, suko na sinamin mga nagngangan Muslim isab. Di sila makad sinhinang. Biada ka o simbieta na may mga ini amura. Bang yan to iyakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam siukat nila. Tanto in sila wang maabot na pag-ibadat harap pa Tuhan Rabbul Alamin, di na sila makad. Huo sa kaun waktu makadimbaran nila sa jantong nila makad. Bihan yan in amuin jumatu. Biyay ta doon naon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uwas lang sintuhan na to Rabbul Alamin. Ayat hikahang po. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Laon sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw kaulong niya magkahagad. Ayaw kaw magtaat ha mga sila, amuin mataod in pagsapa nila. May tayo tao magsapa. Hasupaya kahakaroon ng bisara niya. Biha. Amad tiniyapas niya rito. Napakabusin pagsapa, matao din dadyanis pagkarungukan tayong mga magsapayan. Ibutang niya, lang niya, utukan ako. Utukan ako. Bus nganan na makautok ka niya yan to. Inya to katantan puting dad to. Diyan to makautok. Angkan nari kita manjari sumapa parukaing deng Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan, bating niya on katantan, in katan bisara niya, puting niya on katan. Na, hangkan naha kita nakauna mga kaapu-apuan taad tubihan, kaya bulatan si matata, asal tu'y biray ta na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga yan kataan paayarun kita. Labi-labi na ito na pag-akam. But biray ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuk hadis, riwayat din kan Abu Hurairah, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ar-ruwaybidah? Qala ar-rajulu at-tafih fi amri al-'ammah. Laun niya dumatong im mga patahunan, laun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, patahunan matauding katitipuhan niya. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Intao putinga na munang kahakaron sin mano siya. Nakita na kamang sin jimadya tubihaon, nimbano sin puting. Maghinang inya ulong ni piyang daakan sin Allahu Ta'ala sinuay nakaraak. Inya ulong niya, nagbayta hi Abu Bakar as-Siddiq, nagbayta hi Umar ibn al-Khattab, nagbayta ingkatantan sinuay nakabayta. Sabing tanda niya way nakahinang. Yung mga kasahabatan, pag-ubos ang kaptangan nila, nagdaak. Biya din yung kaagit. In sila makauna himinang, ampa sila dumaak. Bang nila nahinang na, ampa sila dumaak. Na nakapamarintahi Abu Bakar as-Siddiq, 12 tahun. Wala niya nahinang, impiyag bisarano, natin ay mana niya in hadis yaon puting. Damikyan ni Umar ibn al-Khattab. Puan tahun, pag-ubos doon haon nakaraak siya hipapahinang sin, in siya way nakahinang puan tahun. In Usman ibn Affan, in Ali ibn Abi Talib, damikyan. Ingat sinta magputing hapag-akama. Naamo yan. Doon na yan. Napag-ubos lang niya, yukaddabu fiha as-sadiq. Impatahunan matauding katitipuhan jumato,
In putingon si mano siya, amin tao mabuntol. Pag tao mabuntol, hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amatin panghimuting si mano siya. Lakan nila, simpang lawag si mga Quraysh, ini panggura-gura ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya na simbihaon, nganan na kausin inda ginisingan mo. Hasupaya in tawri kumahakad kay mo, biya na sinhinang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muna na inamaon niya, ya Bulahab. Bang siya mamay tatao bihay ni bihaya to. Yan, puting saan lang niya. Imam Madian putingan saan. Para halway siya kaya sa sakupan, nagputing, dahil nga kasibi-sibi niya, sampay siya na hinang Rasul. Bihan yan. Na, pagubos lang niya, wayo tamanu fihal kain. In pangandulan sintao, may mga tawhayanat. Amo na yung pangandulan. Wayo khawanu fihal amin. In tao mabuntol, amo hindi pangandulan. Hayanatun lang na in tao mabuntol. Bihan. Wayantiqu fiha ruwaybidah. Pagubos lang niya, imaminsarahan bihan, magpakwa sing katanta, namo may mga ruwaybidah. Ano lang ng ruwaybidah ini? Lang niya, qala ar-rajulu tafih fi amril ammah. Amo na yung mga tao mabaya, dumamagdasin akama, sinwayrong panghati, sin akama Islam. Mataod sahan bihaon. Yimadyato. Nabi ada si mga yaon, kabayaan nila, paakaroon in Rasul sallallahu alaihi wasallam, pakabayaan nila. Nabi aitan sin Allah Ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay ikaw makakad kanila, ya Muhammad. Ay ikaw magtaat kanila, insiyukat nila na ikaw kumakad. Wala tuti' kulla halafin mahin. Ayaw kau kumahakad sa mga tao matao din pagsapa nila. Sababing pagsapa nila, puting. Na mataod sa magsasapa. Minsan magdarakang mga katabo-tabuan niya, mataod sa magsasapa. Uto ka na kulong. Puunan ko santuan. Sabo ko na ito bunal. Bangkaw iyanon lang niya uli puun na yan. Ang pauntong niya. Nabukon niya ito puting. Kita ka yun. Nain ako kumahakad simbihad to. Sa amin tauri magsasapa magkuhan na. Patural-patural lang sin, magbibisara. Amanin mga tao mabuntol. Amanin tao mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Inji madyato. Na. Lang niya, yung mga tao bihad to, wayroon maksud nila pa amin pakarayawan. Laysa lahu ragbatun fil khair. Wayroon maksud nila sin pakarayawan bihan. Sa kabayaan nila, iniurol nila, syahawat nila, amuin, napsu nila. Bihan. Amod din timitindog kakabuhi nila, syahawat niya. Pagabos lang niya, mannain lil khairi. Masyain binamim, sumunok. Masyain binamin. Lang niya, yung mga sila ini, amon ng mga tao malunsol. Sa uning paglunsol nila, yung paglunsol nila, magdarawis sara. Magsakap, ubos mamaygo, bihan, mamaygo, magpahamot-hamot, manamong-namong marayaw. Maksud siya dyan magto, mamisita pahambuk dahon niya mag-istorin, pag-istori tauro kaing. Kita kaw yan. Namam. Na pag yanon biya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam. Di makasudsul ka in tao, maghatod-atod bisara. Namam. Amo yan. Napagubos bihan, biya kita dohon, mannain lil khair, mu'tadin athim. In mannain lil khair, amin mananampand nga katan marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod, di madyato hajaman na to sambilin. Imbita doon hawa na timpo sing Quraysh, bihan, matarang tuod, anak asawa nila,
binasahon nila bang dumungog ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin panawag-tawag. Sarta doon haon bang kamulong niya. Di magkahakad ka ko na, di na ako tumabang kanyo. Aun din doon haon matarang sambil Isuhayl ibn Amr. Liagsa ka ng mga anak niya, hukutan haway. Sa umita, pag ingat niya rihan nakasuod na paaka maislaming kaywanan, anak niya, namin yon pahalom simbay niya. Bilang buon niya. Bang mandi makakuha. Amo na ini, mananampan din nga kataan, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na ini, aka ma-Islam. Na, uwo siyaon, inalta nila, usalon nila, hipanampan na isab damikyan. Sinin alta yaon kanila yun, alta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hipanampan. Ay kamulong niya magdihil mga, yan mga kulang kabusit. Inasal-asalin sila, pag idihilan nila, kakitaan nila bihan, hawak tuway roon pa nakasuod pa ka mga Islam. Hawak tumanin niya kay ingatan nila na Muslim bihan, nakamulong niya magnapaka kanila yan. Bihan. Ba't bang yan lang niya, napakahan niyo bihan, na lisan, makuyag sila. Sabihan to. Sa along niya, bang yan di nyo napakahan, magkuhan sa along. At tinamig din ka Muhammad. Sa babay Muhammad, way karihil niya. Kita ko yan. Naamo na yan, sampay kato, gimadyaturi, magpi na taubang hisiwin dihilan sin alta nila. Bang di makadakabayaan nila, way. Sabang miya makadakabayaan nila na, unsang lang sandranan. Sabang si mataon. Ipagdihil biya. Nabihad to. Nalabi-labi na bang pag-agama, amin kabayaan nila, diha agama ni katanaman nila ini, naroon hadya, amin miya makad kanila mo atin gastuhan nila. Bang harap na paruka, hindi na. Jima jato yan. Yung mga yan kataan. Ini, jima to hatim po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, in sila ini, laong tabihan, amo na yung mga tao pagyanon anyaya. Ianyaya nila, ginhawabaran nila. Ianyaya nila, induko nila. Mahita, anak nila, tampanan nila, madto pakasabunnalan. Di nila dihilan ini, sin kapatot niya. Doon haon. Ianyaya nila, painalta, yaon halawman nila. Iban singkatan, amuin kaluwarga nila. Bihan yan. Amo natin pagyanon, mannain lil khair, mananampan din hakatan, marayaw, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damit yan, biyay doon haon, dahil mga sifat, utulim ba'da dhalika, zanin. Beta doon haon, in sangingi pangaddatan, amunain pangaddatan sambil beta doon han, ingan, amunalong nehi Walid ibn al-Mughira. Amin biyantog doon beta, mataod anak, mataod alta. Uwusi amuan tuin hinang nila bihan. Iuusal nila yung anak nila bihan, makad ka nila uning kabayaan nila roon, manampan din nga kasabunnalan, haamunin diyarasin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampay weta doon haon, in amuin ngi nila, bihan, amuin timpusin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin di, himinang tuod siya sindan, alta niya, usalon niya, sampay, amuyin ini naghinang siya singkuan, siya naggasto sin pagbisin mga barhala doon ha, uno yan, hamakka. Naamo yanin, dahil ha mga bangman sa dyan makabutas dahil ha, amuin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, haraak niya,
pagpasampay sinun. At niya lumag doon haon, hasupaya makabutas din hakasabunnalan daakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na runhan, biyay sintuhan na to Rabbul Alamin, amunain biyay dilong niya, an kana dha malin wa banin. At yung pagganong dihay nihi, Al-Walid ibn al-Mughira, amin kaaunan niya, damal. Piyataod sin Allah subhanahu wa ta'ala in alta niya. Iban piyataod sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kaanakan niya, anak usog. Bihag. Pag ubos lang niya, idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila mabasa kanila inamuin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Quran mahamul dia, uminagi nila. Long na inyan kuansan, katakatasan, bisara lang na si makamaasan ito, puting katan yan. Yeah. At ini asatirul awwalin ini mga katakataway kapus pa idahan dungukon mo. Yung mga yan lang niya katantan. Amad to, hindag yan ito Walid ibn al-Mughira. Bihad to uno niya. Na, ini, biyay doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala, injumatun kaniya, dahil haamin ini, inilaw niya, amin sipat ini, naraing katan, mano siya nagsisipat biya sin sipat ngayon. Nasampay sandi ka to onda. Ini. Nalangkom ing katan habihaon ing pangadatan natin ay maanan niya hakatan sin mga karasulan. Daak sin Allah subhanahu wa ta'ala aun maggusaw biya sin mga pangadatan nila ini. Katanta. Dahil nga mga ini tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab ingkatan kabuhi sing kita Muslim na subay kita makalabay ring tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan amuin ini kasabunnalan niya. Na manjari lang ta di kita tumubtub sabab biya la paragos ini miabot ngayon waktu na to insyaallah subhanahu wa ta'ala ganapan na to maandeng ha amin ini pengajian sumuno insyaallah subhanahu wa ta'ala. Di kita nakatubtub ha amin ayat hangpo taglima insyaallah subhanahu wa ta'ala manjari taray ni bangkilon dito kita tumagna ha waktu ini susungon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mamaidaku kaniukatan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah